Inkuru ishimishije cyane kuri Niyonsenga Dieudonné ni umunyamakuru wamenyekanye nka Cyuma Hassan mu gihugu cy'u Rwanda, akaba rero amaze igihe kitari gito afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge iherereye muri Mageragere cyangwa se umurenge wa Mageragere. Cyuma Hassan rero yaramaze iminsi mu by'ukuri avugwaho cyane byinshi cyane mu bitangazamakuru, ni kenshi yagiye agaragara mu rukiko avuga yuko hari ibyo asaba cyangwa se amategeko amwemerera muri gereza ariko bitagenda byubahirizwa. Cyuma rero Hassan akaba hari amakuru meza cyane aka kanya atugezeho, nifuza ko turaza kugenda tugarukaho mu by'ukuri tunayarambura muri rusange, turebera hamwe iyi nkuru nziza ikwiye igihugu mu by'ukuri ko Cyuma Hassan wari umaze rero igihe kitari gito rero afungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge. Turaje tuyirambure tuyive n'imuzingo mbabwira ko nk'uko mwagiye mudusaba kenshi cyane ati mbere y'uko tubwira inkuru nyirizina ati jya ubanza utunyure mu buryo bw'inshamake mu makuru ari gucaracara yabavugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere u Rwanda ruherereyemo. Nanjye rero rwose narabyumvise, reka mbabwire ko mu buryo bw'inshamake mbere ko tuganira ku nkuru ya Cyuma Hassan, uyu munyamakuru witwa Niyonsenga Dieudonné wafunzwe akurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Reka mbabwire ko u Rwanda rwanenze amahanga atitaye ku mutekano warwo n'uw'abanyamurenge. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Bwana Martin Ngoga yanenze umuryango mpuzamahanga utitaye ku mpungenge z'umutekano ruterwa n'umutwe w'iterabwoba FDLR n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamurenge mu gice cya Minembwe. Yatanze ubutumwa kuri wa 12 Ukuboza 2025 ubwo ibihugu bigize akanama karoni gashinzwe umutekano byaganiraga ku mirwano imaze iminsi ihanganishije AFC 23 n'ihoro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice biri mu kibaya cya Rusizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ambasaderi Martin Ngoga yatangaje ko imirwano yatewe no kurenga ku gahenge kw'imingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iz'u Burundi, imitwe y'abazalendo, umutwe w'iterabwoba FDLR n'abacanshuro, kandi ko na mbere hose leta RDC yigambye ko izakarengaho bitandukanye n'ibyo yemereye mu biganiro by'amahoro mu mujyi wa Doha muri Qatar. Yasobanuye ko birenze ibi kuva muri 2017 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro ya Mai Mai bigaba ibitero ku banyamurenge batuye muri Minembwe, kugeza ubu bikaba bimaze gusenya 85% by'imidugudu yabo muri rusange. Mu buryo bw'inshamake kandi reka mbabwire ko andi makuru avuga ko hari amakuru ku byabaye mu ipfuba rya kudeta mu gihugu cya Benin mu rukera rwo ku itariki ya 7 Ukuboza. Abashakaga guhirika ubutegetsi muri Benin bahiritse Patrice Talon bayobowe na Colonel Pascal Tigri bagerageje guca muri yombi bamwe mu bayobozi bakuru mu gisirikare cy'iki gihugu kugira ngo babone uko bashyira mu bikorwa mugambi wabo wihirika ry'ubutegetsi. Ikintu cya mbere bakoze imbere ya byose babanje gutera ingo z'abasirikare bakuru bari ku ruhande rwa President Patrice Talon kugira ngo ubwo baraba bamugezeho aze kubura uwo yitabaza. Urugo bahiriyeho n'urwa General Bertin Bada n'umujyanama Patrice Talon mu bya gisirikare, n'urwa General Abou Issa mugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, ndetse mu gihe uwa mbere we yagerageje gutoroka mu gitero cyagabwe ku rugo rwe kikicirwamo umugore we, uwa kabiri we yafashwe n'abasirikare ba Pascal Tigre. Nyuma y'amasaha make ibyo bibaye, Colonel Faizu Gomina ukuriye abashinzwe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu nawe yatawe muri yombi kugira ngo afatwe. Ntibyabaye gutyo gusa, akimenya ko hari umugambi wo guhirika ubutegetsi yahise ava mu rugo rwe ajya mu kigo cya gisirikare kibarizwamo umutwe udasanzwe w'ingabo kiri ahitwa Togbine, aho umugambi wo guhirika ubutegetsi wari watangiriye. Akiyagera yahise atabwa muri yombi n'abashakaga no gukuraho Perezida Patrice Talon, afunga umunsi wose ku cyumweru. Ku rundi ruhande, Perezida Patrice Talon n'abasirikare bari ku ruhande rwe ntibahise bafata umwanzuro wo gutera ikigo cya gisirikare cya Togbine cyarimo abigometse ku butegetsi kuko bangaga ko haza kuba impfu nyinshi cyane n'inkomere. Nyuma y'umwanzuro wa Nigeria wo kohereza indege z'intambara muri Benin kugira ngo zitabare Patrice Talon, nibwo ibintu byahindutse. Izi ndege zarashe ibisasu bigera kuri 3 kuri iyo nkambi ya gisirikare ahagana saa 12 z'umugoroba. Colonel Pascal Tigre kuri ayo masaha ntabwo yaragihari, bivuga ko yari yamaze guhungira muri Togo nyuma yo kubona ko gukuraho ubutegetsi byamaze gupfuba. Ku rundi ruhande, b'abasirikare bari bafunzwe bafashwe n'abasirikare bajya kubafungira ahandi hantu. Muri icyo gikorwa ibisasu by'ingabo za Nigeria byatumye ibintu bihindura isura, bitera n'urujijo abashatse gukora ubutegetsi kuko batari biteze ko hari umuntu uri mu butabare Patrice Talon. Abou Issa na Faizu Gomina bajyanwe gufungirwa ahandi. Bivugwa ko Pascal Tigri yatanze itegeko ry'uko abo basirikare babiri bombi bicwa, ariko General Abou Issa yumvisha abo bari bagiye kubica ko nta mpamvu bafite yo gukora icyo gikorwa.
ibiganiro birebire byaje kurangira abo basirikare ba Pascal Tigri bumvise ntibashyira mu bikorwa uwo mugambi ahubwo bemera kurekura Abu Issa na Faizu Gomina. Aba basirikare babiri bombi barekuwe ahagana saa 8 z'urukerera kuwa mbere hafi y'umurwa mukuru wa hafi y'umujyi witwa Chaulu. Mu birometero 350 uvuye mu murwa mukuru wa Benin bivuga ko hari abasirikare ba Patrice Taro bari bakurikiye ibikorwa byose by'abashimuse abo basirikare bakuru ku buryo nyuma yo kubarekura bahise batabara abasirikare ngo batorotse bakomeje inzira berekeza mu gace kitwa Paraku. Mu birometero 50 uvuye aho basize babasirikare babiri ngo bari mu modoka ya Toyota ifite plaque y'ingabo zasanzwe ya Benin. Hari amafoto yabonywe na Jeune Afrique y'ibikoresho byabo bataye birimo imbunda, imyenda irinda amasasu, impuzankano za gisirikare mbere yuko bakomeza urugendo rwabo n'amaguru. N'ubu inzego z'ubutasi na polisi biracyabashakisha. Mirwano yo ku cyumweru hagati y'abashatse guhirika ubutegetsi n'igisirikare cya Benin kirimo abarinda umukuru w'igihugu hasize umwe apfuye mu gihe abandi benshi cyane bakomeretse. Umwe mu basirikare bakomeretse aherutse kandi kugira ngo mu Faransa kugira ngo ariho ahererwa ubuvuzi bwisumbuyeho. Hanyuma reka mbabwire ko mu yandi makuru Uburundi bwakiriye na yombi abarwanyi ba FDLR. Leta y'u Burundi iherutse kwakira urugwiro abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba FDLR bawihungiyeho ubwo ihuriro rya AFC 23 rwa Mutetsi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryafataga ibice byinshi cyane byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba FDLR binjiye mu Burundi kuva tariki ya 7 kugeza tariki ya 10 Ukuboza 2025 bari kumwe n'abasirikare ba RDC naho mu ihuriro Wazalendo babarirwa mu bihumbi 200. Abenshi muri bo bageze mu Burundi banyuze ku kiraro cy'umugezi wa Rusizi utandukanye ibihugu byombi. Ingabo z'u Burundi zibakusanyiriza ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Buganda ndetse no mu nkambi y'agateganyo ya Chishemere ndetse na Kasenga. Ku kibuga cya Buganda ingabo z'u Burundi zahaye ibiribwa FDLR n'abasirikare ba RDC babarirwa mu 1600 ariko Wazalendo abarenga 400 ntabyo bahawe. Ibyo bishimangiye umubano mwiza umaze igihe uvugwa hagati y'impande zombi. Urubuga SOS Media rwatangaje ko leta y'u Burundi iri gutegura inkambi iri kure y'umupaka yo gushyiramo abarwanyi ba FDLR, Wazalendo na FARDC mu gitegereje ubufasha bwa komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge. Hanyuma iyi komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge igira uruhare rukomeye cyane mu gufasha impande ziri mu ntambara gukemura bimwe mu bibazo zitumvikanaho, cyane cyane guhererekanya imfungwa z'intambara. Niyo yakuye ingabo za RDC mu bice bigenzurwa na M23 zijyana Kinshasa. Byakoroha ko iyi komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yakura ingabo za RDC na Wazalendo mu Burundi ikabajyana Kinshasa cyangwa se mu bindi bice bigenzurwa na leta ya RDC. Ikibazo gihari ni niba leta y'u Burundi izagumana abarwanyi ba FDLR cyane ko ari abanyarwanda cyangwa se niba izemera kubohereza mu Rwanda. Ku rundi ruhande hari makuru avuga ko leta y'u Burundi n'iya RDC biri mu nama z'udaca zo gutegura urugamba rukomeye rwo kwisubiza ibice byo mu kibaya cya Rusizi biherutse gufatwa na M23 birimo umujyi wa Uvira. Ubutegetsi bw'ibihugu byombi bushyize mu bikorwa umugambi w'uru rugamba bushobora kandi kwiyambaza n'abarwanyi bo mu mitwe y'Abazalendo na FDLR babahungiye mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo n'abahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Tugaruke ku nkuru yacu nyirizina ya Cyuma Hassan Niyonsenga Dieudonné, umunyamakuru umenyerewe mu mwuga w'itangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda ariko waje gutabwa muri yombi nyuma y'ibyaha yarakurikiranyweho mu Rwanda. Nyuma yaho rero aramaze iminsi itari mike cyane atabaza inzego za leta ndetse n'abayobozi n'inzego za gereza muri rusange ko uburyo afunzwemo yatangiye guhuma amaso ndetse ko bitakimwororera no kuba yajya no mu rukiko mu iburanisha, cyane ko yari yarasabye ko urubanza rwe rwasubirishwamo ubundi bushya rugahera mu mizi. Cyuma Hassan rero amakuru meza avugwa nk'uko umwe mu banyamakuru wa BBC witwa Eric Bagirusa rero yagiye akora ubuvugizi mu bihe bitandukanye. Byaje kurangira rero mu by'ukuri inzego zibishinzwe zumvishe ubusabe bwa Cyuma Hassan Dieudonné, hanyuma rero aza gutangira kuvuzwa amaso ndetse kandi aza no guhabwa indorerwamo no kuvuga linete zimufasha kuba yabona neza. Yavugaga ko afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko muri gereza, hanyuma aribyo byagiye bimugiraho ingaruka cyane ku kureba cyangwa se ku maso ye, ndetse ko atekereza ko amaso ye ashobora kuzaba ahita ahuma nk'uko akomeza kugenda abivuga muri rusange. Hanyuma uyu Cyuma Hassan Dieudonné yasabye ko urubanza rwe ruranishwa bushya n'abacamanza bagera kuri 3. Umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga wamenyekanye nka Cyuma Hassan
yagarutse mu rukiko i Kigali ngo umucamanza yumve ishingiro ry'ikirego cye cyo gusubirishamo urubanza nyuma y'urwa mbere yakatiwemo gufunga imyaka igera kuri 721 ku byaha we yahakanye. Ahagaze imbere y'umucamanza hari ku munsi wo kuwa kabiri yasabye ko yaburana yicaye kuko akaguru ke katameze neza. Ati mu gitondo nza kuburana badupakiye imodoka nk'abapakira ibitoke, intebe iranyica. Umucamanza amubwiye ko ihame ari uko ababuranyi baburana bahagaze imbere y'umucamanza kandi ko nta cyemezo cya muganga cyerekana ko afite ikibazo gituma aburana yicaye. Ati urihangana uburana uhagaze. Metero Gatera Gashabana umwe muri babiri babunganira Cyuma Hasani yabwiye umucamanza umwe uburanishaga rubanza ko baheruka kwandika babinyujije muri systeme y'ikoranabuhanga y'urukiko basaba ko urubanza rwa Cyuma rwaburanishwa bushya n'abacamanza batatu aho kuba umwe nk'uko yagendaga abigarukaho icyo gihe. Metero Gatera Gashabana avuze ko batanenga itegeko ryemera umucamanza umwe kuburanisha urubanza gusa ko mu nyungu z'ubutabera n'uburemere bw'urubanza dushobora gusaba perezida w'urukiko ko rwaburanishwa n'abacamanza batatu. Yongera ati turasaba rero ko mwatwemerera ko tugategereza igisubizo ku cyo twasabye perezida w'urukiko tukemera tugategereza igisubizo cye. Umushinjacyaha yavuze ko kuba perezida yaragennye umucamanza umwe kuri urubanza ari uko yasanze ari we ukwiye. Ati nge sinumva icyo banenga icyemezo perezida w'urukiko yafashe cyo kugena umucamanza umwe. Metero Gatera Gashabana yavuze ko avuga ko gusubirishamo urubanza rukaburanishwa n'abacamanza batatu ariyo mahirwe y'urwo wunganira. Ati tubona ariho hazaba ari mu bwisanzure kuko niyo mahirwe asigaranye yonyine nk'uko icyo gihe yagendaga abivuga. Umucamanza yanenze uruhande rw'uregwa ko ubu busabe babushyize muri systeme y'inkiko haburana umunsi umwe ngo baze kuburana uyu munsi kwa kabiri. Reka nsuzume icyo kintu. Ati ngiye kumenya niba koko perezida w'urukiko yabonye iyo barwa hanyuma atumenye icyo tubikoraho ariko jewe ati ibintu nk'ibi simbyemera. Nyuma y'igihe kitarambiranye umucamanza yaragarutse avuga ko urubanza rusubitswe kugira ngo perezida w'urukiko abone umwanya wo gusubiza ku busabe bw'uruhande rwa Cyuma Hasani. Yavuze ko nyuma urukiko ruzabarasubiza igihe bazagarukira mu kuburana. Mu cyumba cy'urukiko hari abantu bagera kuri babiri, uwitwa Premier Rukebesha se wa Cyuma Hasani n'abakozi ba ambasade zirimo iz'Ubwongereza ndetse n'Amerika. Rukebesha utuye Majyaruguru y'u Rwanda yabwiye BBC ko ahora ku rukiko kuko ati nanga guhara umuhungu wanjye ariko ati nk'abantu bo mu muryango wa Cyuma natwe tuba tuharenganira guhora urubanza rwe rusubikwa. Ati ubusabe bwe nuko Cyuma yabona ubutabera nk'uko uyu mubyeyi wagiye abigarukaho muri rusange mu bihe bitandukanye. Hanyuma mbabwire ko ubundi aza gusubira muri gereza. Hari inkuru yanditswe na kimwe mu bitangazamakuru bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Kigali Today. Hari tariki ya 11 z'ukwezi kwa 10/2021 bagize bati Niyonsenga Dieudonné Cyuma yakatiwe igifungo cy'imyaka igera kuri 7. Uwitwa Niyonsenga Dieudonné wita Cyuma Hassan ufite umuyoboro wa channel wa YouTube witwa Ishema TV ati urukiko rukuru rwamukatiye igifungo cy'imyaka igera kuri 7 ndetse no gutanga ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni nyuma yo kumuhamya ibyaha bine birimo icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, icyaha cyo kwitirira umwuga w'itangazamakuru, icyaha cyo gusebya abayobozi n'icyaha cyo gutambamira imirimo yategetswe. Ibi bikaba bifitanye isano naho yashyamiranye n'inzego z'umutekano mu gihe zagenzuraga ibarizwa ry'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 muri Mata 2020 mu gihe cyaguma mu rugo. Niyonsenga yigeze gufatwa arafungwa muri Mata 2020 ariko agirwa umwere n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ku byaha yarakurikiranyweho. Icyo gihe ubushinjacyaha bwahise bujurira mu rukiko rukuru umwanzuro wari wafashwe wo kumurekura ndetse no kumugira umwere. Kuri inshuro umucamanza yarategetse ko Niyonsenga ahita afatwa agafungwa. Icyo gihe nk'uko inkuru yagiye ibigaruka yanditswe na Kigali Today, yanditswe n'umunyamakuru witwa Marashi ya Kizimana. Icyo gihe agikora muri Kigali Today, sinibuka neza niba agikorayo kugeza amagingo aya ngaya. Hanyuma rero reka tuganire n'andi makuru atandukanye mbabwira ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabye igitero cy'indege muri Minembwe. Makuru atugeraho kabavuga yuko izi ngabo zaje kurasa muri Minembwe igitero gikomeye cyane cy'indege. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabye igitero cy'indege cy'intambara mu gice cya Minembwe gihuza teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Umunyapolitike Moise Nyarugabo yatangaje ko iki gitero cyagabwe mu nkambi iri mu gace ka Mikenke mu gitondo cyo kuri 12 kwa 25 mu gihe ingabo za RDC n'iz'u Burundi zikomeje kugorwa n'urugamba. Nyarugabo yagize ati nta ngabo
ziri huriro ry'abagizi ba nabi ziteze kubona inyungu za gisirikare muri iki gitero n'ibisasu bikomeje kuraswa kugira ngo rero byice bisenye indege na drone biri kurasa mu bice bituwe n'abasive imidugudu abaturage ati bazafata ibice. Umunyapolitike yagaragaje ko bitumvikana ukuntu leta ya RDC ikomeje gushinja ihuriro AFC 23 kurenga ku gahinge mu gihe risubiza ibitero by'indege z'intambara na drone byibasira abasivile. Ingabo za RDC iz'u Burundi ziri mu misozi miremire mu bice bikikije Minembwe zimaze igihe zarafunze inzira abatuye muri Minembwe banyuragamo bajya ku masoko no ku mavuriro zibashinja gukora n'abanzi. Umutwe wa MRDP twirwaneho urwanirira abatuye muri Minembwe ugaragaza ko gufunga inzira abatuye banyuragamo bajya ku masoko ndetse no ku mavuriro bigamije kubica bazira ubwoko bwabo ati kuko abenshi muri bo ari abanyamurenge. Muri ibi byumweru bibiri bishize AFC 23 yafashe ibice byinshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo biri mu kiba cya Rusizi. Ingabo nyinshi z'u Burundi za RDC Wazalendo na FDLR bihungira mu bice birimo Bujumbura ndetse no muri Fizi. Ingabo ziri mu misozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo nizo ziteje ikibazo ku mutekano wa civil. Gusa hafi yaho hari abarwanyi ba AFC 23 na twirwaneho barahiriye gukuraho ikibazo. Akaba rero bakomeza kugira batabaza imiryango mpuzamahanga ati nyaboneka turakomeza guhoterwa, turakomeza kugirirwa nabi. Hanyuma rero ifatwa rya Uvira ni amahirwe akomeye cyane aganisha ku mahoro mu karere. Akaba rero ari inkuru ikomeza kuyigaruka, inkuru imaze iminsi cyane ku rupapuro rubanza muri Afrika no ku isi yose. Ni ifatwa ry'umujyi wa Uvira uri muri Kivu y'Amajyepfo wigaruriwe n'abarwanyi ba M23. Hari abareba ikibazo cy'ifatwa ry'umujyi wa Uvira mu buryo bw'intambara zisanzwe no kwigarura agace no kwikiza ingabo z'u Burundi zirenga 20 zagerewe muri intambara gufatanya na FARDC FDLR Wazalendo n'abacanshuro gusa zikica abanyamurenge aho bari hose muri Kivu y'Amajyepfo. Intumwa ihagarariye igihugu kimwe mu karere k'ibiyaga bigari yo ibibona mu bundi buryo kuko isanga kuba umujyi wa Uvira warafashwe ari nko kuba ufite ya nkoni Imana yasanganye Musa cyangwa se Mose ikamusaba rero kuyikubita ku rutare isoko ikadudubiza amazi ubwoko bwayo bukagenda abunywa kuri ayo mazi y'umugisha. Uyu diplomate rero yavuze ko gufata Uvira nyuma yo gusinya amasezerano ya Washington yasinywe tariki ya 4 Ukuboza 2025 atari ikibazo ku mutekano w'akarere. Yashimangiye ko kubwe ari kimwe mu byiza cyane byabaye muri politiki y'akarere muri aya mezi. Hanyuma yasobanuye ko iki gikorwa ari izinyuro ry'amasezerano Washington DC, ibiganiro bya Doha n'aya Nairobi na Rwanda atarageze ku ndunduro. Ati kimwe mu bintu bikomeye cyane abantu badatekerezaho nuko gufatwa kwa Uvira bituma impande zose zitakaza ubushake bwo kurwana umfatabikorwa w'imena wa Kinshasa. U Burundi bwakumiriwe ubwo Uvira iri mu biganza bya M23 nta buryo bagifite bworoshye bwo kohereza ingabo ku butaka ati zaba zijya cyangwa se ziva muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ntabwo bapfa kubitinyuka. Uvira iri mu marembo ya Bujumbura ati kuko harimo intera ya kilometero zirenga 20. Ubutegetsi bw'u Burundi bwavugaga ko icyagirira nabi Uvira cyaba kigiriye nabi Bujumbura, bityo ko rero bakirwanya bivuye inyuma. No ku ruhande rwa Perezida Felix Tshisekedi gufata Uvira bifite ingaruka kuko bimwe mu bikoresho by'intambara byanyuraga i Bujumbura ntibizongera kubona inzira, bivuze ko n'ubutegetsi bwa Kinshasa butakaje imwe mu nzira zikomeye cyane bungukiragamo. Ku rundi ruhande M23 asanga Uvira ishobora kwihagama kuko niba irwanira abanyekongo b'abatutsi abandi bahohoterwa baziruzwa uko basa kandi biganjemo abatuye muri Kivu zombi, impamvu yo gukomeza kurwanira ishobora kuba kubura. Hanyuma rero bizayisaba kwagura impamvu yayo. Amahirwe asigaye kuri Kinshasa M23 n'u Rwanda ni ukubahiriza amasezerano ya Washington n'aya Doha. Kuva rero mu bihe byashize u Rwanda ni kenshi rwagiye rugaragaza ko rwiteguye kubahiriza amasezerano rwagiranye na RDC, ariko nayo kimwe n'u Burundi bigomba kubahiriza ibyo biyemeje. Magingo aya M23 na Repubulika Demokarasi ya Kongo byasubiye mu biganiro i Doha mu gihe ingabo z'u Burundi zari muri RDC zikimara gutakaza umujyi wa Uvira, zimwe zahungiye mu gihugu cyabo izindi zihungira mu mashyamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko ati gufata mu by'ukuri Uvira ati ishobora kuba ahubwo ati mu mboni y'uyu mu diplomate abibona mu mboni yuko amahoro ashobora kuba agiye kuboneka kurenza kubibona ko ari intambara cyangwa se ari uburyo intambara ishobora kuba ikomeje kugenda ifatamo indi ntera, nk'uko rero uyu mu diplomate yakomeje kugenda abigarukaho mu bihe bitandukanye muri rusange. Hanyuma navuga ko Ambasaderi Martin Ngoga yagaragaje ko ingabo z'urundi za RDC Maimai bimaze igihe kinini cyane bifunze inzira zose
zose abanyamulenge banyuragamo bajya ku masoko bigamije kubicisha inzara nk'uko rero byakomeje kandi bivugwa. Ibitero by'indege na drone z'intambara ku midugudu y'abanyamulenge inkambi bahungiyemo mu bice birimo Mikenke byakajije umurego muri uyu mwaka, ariko ko umuryango mpuzamahanga ntacyo wabikozeho kandi warabimenyeshejwe. Ati hagati ya Werurwe no Ukuboza uyu mwaka aha hantu hagabwe ibitero 15 by'indege, nta muntu uri kubivuga. Undi munsi ati nzishimira ko twazabwirwa ko ibi bitabaye. Ati ngenda bamwe mu bagize aka kanama ku giti cyabo, ati twagaragaje iki kibazo, ati twabigaragarije muri iki cyumba ko nta cyakozwe. Asa n'uninura Ambasaderi Martin Ngoga yabajije ati mureke mbaze ikibazo, ese akanama gashinzwe umutekano nikigeze kamenya ikibazo cyangwa se kasanze kitabareba? Ati ku kibazo cyo muri Kivu y'Amajyepfo dukwiye kwibaza uko byari bimeze mbere y'imirwano iheruka. Ambasaderi Martin Ngoga yavuze ko u Rwanda rushyigikiye ko ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu bwubahirizwa, ariko ko umuryango mpuzamahanga ukwiye kumenya ko umutwe wa FDLR ufashwa na leta ya RDC ubangamiye ubusugire bwarwo. Yasobanuye ko ibyo kuba FDLR ifashwa na leta ya RDC bidashidikanywaho kuko hari ibimenyetso bitavuguruzwa ndetse n'imyanzuro myinshi cyane y'akanama Karoni gashinzwe umutekano isaba ko uyu mutwe w'iterabwoba usenywa. Ati kubaho kwa FDLR gushyira mu kaga ibyo byose, yego ibimenyetso ntibivuguruzwa, ati imyanzuro ntivuguruzwa, kandi ukuri kutavuguruzwa nuko leta ya RDC imaze imyaka 30 ifasha FDLR ati ntishyira mu kaga usugire bw'u Rwanda gusa inabangamira kubaho kwarwo, ati n'abantu barwo. Ambasaderi Martin Ngoga yatangaje ko umuryango mpuzamahanga ushobora kutita ku mutekano w'u Rwanda cyangwa se ku banyekongo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwicurwa iwabo, ariko ko budakwiye kugera kure ho gushinja aba bantu ubwicanye mu gihe bari kwirwanaho. Tariki ya 4 Ukuboza 2025 u Rwanda RDC byagiranye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere n'ubukungu. Byumvikana ko bizakomeza gushyigikira ibiganiro by'amahoro bihuza leta ya RDC na FC23. Ambasaderi Ngoga yagaragaje ko ibiganiro bya politike ari byo bishobora gukemura amakimbirane mu karere, ariko ko hakenewe ubushake bw'impande zirebwa nabyo kugira ngo uwo musaruro uboneke. Ambasaderi Martin Ngoga ntabwo aba boroheye muri inama, ntabwo aba boroheye kabisa, bari kugenda ababwiza ukuri cyane muri inama yo gukomeza kugenda ibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira byiza, mbabwira ngo mukomeze muri banditse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner kwakoresha muri rw'igifaransa mukande kunzogera, kandi mujye murijya muri comment section murebe hatangirwa ibitekerezo, mutubwire uko mwumva aya makuru ndetse n'ibyo twanoza muri rusange kugira ngo tujye dukomeza kubana neza umunsi ku wundi. Mugire